زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم بود. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میدادن. برام راهی نمونده بود دیگه. هم جعفر افتخار نفتن ببخشید شما مرضیه میشناسی؟ Kız vardı ki danışgahta kabul olup onu diyorum. Ya sen gelmişsen öz müştüründen ödün. Bir tane öz başına kızdan ödün gelmişsen. Biz de değilik be gelmişsen kendi müştürü. Geçin baba. Geçin elbise. Yok baba! Ulan şimdi ne gelip emrimlerimi? Şundan okumayacaklar! Artık açısın, korktunuz! سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون برنگشت. هوای دانشگاه که زد به سرش میدونستم آخر عاقبت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم شاید دانشگاه یادش بیاد. 3 روز ازش خبر ندارن اینو مرده؟ Ya Bir tane bu vur. ne mi ne? Bir tane bu vur. Bu vurur mu? آقا بعد از این ده دیگه ای هم هست؟ توی کوها دره ها همه دهه. Nene niye burada yatıpsan? سلام داداش برم آخرت عمده یه الف بچه هممونو گذاشته سر کار، نه تو ده اثری ازش هم.